ye free di sante hinatam wo ko kuma na we ye bobo asante ho ban de ye bobo ye wura ho ban wagu ko pe be tra ne amene ho afani afan pa nche sa bonte so fo me fa nko ko pe be tra onko kuma also kan edu be bo say nipa no atingana wanti abrochiro because okay yi kwasia na frim no china ya be hinatam Katachi Afrifa ani Kevin Taylor sento kwa omu kunyinara a omu kunyina back to back no ayetimi kasa mani wura manhia no sebi se na ye personal interest me da for ma me na wase mo akwa ban famra Adepa TV so be na watch be sin twam ne hu se kwa kuma nu be ye video bi edit to social media no so a wo sre ye Ura John Mani Mahama ne NDC aban se be ya wo munye bibi emfa eye didi atama manfo bebre etna eye social media ne TV so radio so edidi mpefo atem no ebe ya ka o monhye mra bi na se ne obi bedi obi atem bedi panyini bi atem eti wa jele no na san se mra ya kwakuma ni be kan ye ne no eno Katachi Afrifa anya ne de na ono so ba bonti be ba she kwakuma nu ye tutu bi ma no hye se kwakuma nu enya atwempa ka me akwa ese Ura John Mani Mahama ba ye de wo ka se obi panyini bi atama sa nipa kro no ye nche no na sansem wiere a eye Katachi Afrifa e kan e yade se na Ghana fe na ye hwe enim se kwakuma no di reply ana ode anu yie ebeba na afei de kwakuma no di anu yie aba wanya abotre alezi mpaboa no ache se wanya abotre siesie mpaboa na polish mpaboa na ache se ode anu yie aba enye asem keto ansa be kwakuti ensam a kwakuma no editu dwa no me yenti ensam no bi a Katachi Afrifa e kai said in the way am person me come adwin nyasa bi asabi ka o ma me no sinyina ka beje because kwakuma no we a hypocrite on kan okure eya brebe na hunu se ase yede sa amra ne ba brebe na hunu se ase yedi empani eya didi mpanimfo atamo yede kamera si animo yemfa mramra na nchichi omo o kwakuma no ya otuo yi o na akwafa akwa yi ane hu nadoa se de ne no apetition sa brante wa ese gay no o na akwafa ni besi wanim emo se me ma me nkwase ane me ma me agimi o ka se me ma me akosu abene wa agimi wa kwase na kwakuma no wote wo What interview no time wa me ne opambo asemba ye kwakuma no na akọ interview sa akọ ya woni nam ha be ma wo dress so oba ukọ interview no mani didi me ma me akosu abere so wo ye jimi for me ma me nim nyansa no what wanim want me an corrected and na wo see akola didi pani atama ye nyede because Ojo Mahama na wo so uti krom ha abranche ya ne hu fin bola badi adidi sante ina atama dia sa time wo company man NDC nti want me an kasa dia ka bi kwase tela wo ye no e ya de bone wo company ma jo mama nti ena de jo mama betina so it won see the decent hinatem ye free decent hinatem go gwa na way ye free decent hinatem wo ko gwa na way wagu ko pe be bitan ne amene ho more fire ko pe bitan more fire onko kuma also what can you do about say nipa no atingana wanti abrochiro because okay yi kwasia na frim no china ya be hinatem more fire ko kuma de ka ko pe bitan ne amene ho ye penny didi penny atem abena mo hu yi afede mo se mpi ye di penny atem groma na me ka ho asem afi kokuma enu si enfa mara kokuma enu hwini mu pepe more fire erevo sensem no bi Katachi Afrifa e kan ye nie afi kokuma enu reply a odi ma Katachi Afrifa no ye ntie emra aye program abomidin be 2-3 times so 2 yeah sebi said o sibi kan ne bia no o deserve se work sisi a momo se masante se mo hia me masante se mo hia mtie be kan sante asem ewi ase ukoto se nipa mienu kontokwa yesi busa se na no no de ne siye edo de bi na asem bi ba social media ye betimi de asante abaye ke nenso na nya asante na ne ye ko ama no patwoti nkomoyi ye wonkofo bebre wo app we so a yesi ye ko ama asante nenso me say obi a wo ne personal interest Katachi Afrifa ani Kevin Taylor sento kwa omu kunyinara a omu kunyina back to back no ayetimi kasa mani wura manhia no sebi se na ye personal interest ayo omu ntokwa omu ku tedu de bia wote da se abra me ma okura so nya abotre ne hwe bia ansa na wan hwe obeye duom demonstration ye ube kwa kogina wiem amade ache but ube wie ne wo de wo benefit etedu de bi obi tena se planning life ehwe de betimi aye no aka cho se me pese me to na mo we ukọ na obi se wo to na mo bi abusan se agenda ne ye dai ne mfaso be na wo so ye dede ne nyina wi amfaso wo eche ne ye dai oda wo dem no kan sika wada no kan sika
kokokuma no me wodin ti se memi tuoi se mse mema doma di machi wan so ye na ma nya adwen papa me makokoje sika bo na me sidan na me toka papa na me dem na mo a me de mu ye yi na me de mu ye nkruntu nwuma na me asante sem no ahu hiam no ye different kura together cause ye bobo asante ho ban de ye bobo ye wura ho ban afa ne afa mpa jesa bonte so fo me fa nko me nua na asante fo ye se afa ne afa mpa en jesa bonte so fo me fa nko ye ne ye se ye bo ye wura din ho ban se be ya obi anidi ye wura tem me metim kopie video bi so na me ami se ka se ho ebu o ma asem na koda o na blogger na kofa de abeto ni page no wakasa afa ho biem na sade ntokwa na sade wum sade pa na oye blogger na okofa baaye no ye nim ni maame ene ye nim ni papa sebi ni papa ni din etu so wo ni papa din na aka chen se ni papa jimi ni papa ye kwasea ni papa hu ofin ni papa hu tise ya hu ni papa da enti yen shada ha ne sa na tension ni na akoye wura ho wo menhia tifane se sa ukoka obi na de bia na ka wo papa ye de ni si won ye twa no na papa wodi ni ye twa no a kam gidi se obehwe se asomdwe beba obehwe se asomdwe beba chechechechire ni kukuru no ejai begidi se de asomdwe beba sisi ya ma social media no so aye gigi amafikura de ada traps na aka no kura no ya ebi mu kura ye ho ye o machine ye ho kura ye o machine amba ya ma ye ho aye shi ebuno asantio na dia aka nyina no ehwe yedin awonafo hwe yedin hausa fo hwe yedin gurusi hwe yedin dagati hwe yedin Medafo sansem we ya kwa kumenu editu jano eno no katache fast na be man reply na we de oposti ye e ni Facebook page a wo kire say kwa kumenu let my silence scare you. It was my mother, now it is me. I can bet you won't survive when I start. Thank you. And so why and osane ebe chire ye for the records. Oposi kwakumenu ninsem bi a waka maybe abesi echemu. And Ochre say a person who doesn't know the difference between credit score and a credit card want to pick a fight with Okatachie FIFA Mensa. And osane ba say continue. As we do this, we will give you time to repent until we see that you are refusing to think. Na se de Okatachie FIFA e kire ne tintini tete mu nyina se kwakumenu de wo ye no kan hu se me mame ho so se me ba wan sha ready ebeye arendate kire se ebeye oja tu oja enya asem ketwa etiwe na koye se wo ne kwakumenu o ma na homa na se o ma na homa na se kwakumenu entie de wo kana eni obesna ba no abeso jagu kwakumenu so ayenya asem ketwa medafo video a kwakumenu ekan na nsema kwakumenu ekan mebi etwemo no ye bekwa kotie aba mamenkan for tap send emfa ma wo send this came from on ne de aba man Ghana mu tap send ebeboa we ya nkasa wo de aba na se bekwa Apple Store na se Play Store na wakwa ko download tap send e wo honum in process maybe sa kumoko no about the party TV e de ashawo she has say fire transaction at ente wo she ne mum no ye besna ma bonus e de account because of the party TV wabo e de ashawo no no medafo ensem ne bia eye kwakumenu e kan mra bia abesi etwemo no ye ntie bi mra omampanyi ka bibi se omampanyi abedi akire e ka se oba ayi a obema credit card said abrochi omoto no ma no ati adwuma hu hia sen credit card because unya adwuma hu timinya credit card ye make se muda ho dia obi a wo ye adwuma bia na yetimi de credit card ma no ko unya adwuma abrochi unya adwuma wo de credit card coin ye hwe bank kura be ma credit card wo se sika kakra da account mu o hwe ne sika na du so for timi ma credit card se wo timi de to dan ana wo timi de to car ye wo de editor aduane mo na mo te America meboa eti ye hwe ba bia wo level sika sem wa na ye ma wo credit card but Ghana wo ma nya adwuma e do so Medafo ne se ya kwakumenu ne Okatachie FIFA wo mu bifa e chichi neti ana se eguso enenam frama mu eba no ena mede be somo no medini biem yakosi aboaje wa donko makram Mr. Mankwa me wo fase wo se ni ska bane e de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemremu na monte tap sending ka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi send this free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no
or download ya. Ebebu sanso promo code Oma the Pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend a catch them. Tabi minyanwe. Esanse tap send at the good news aba. Tap send the giving the customers wanti or the tap send wallet aba. I know about anything. So your customer who you cases here. Ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so. Enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no. Anase mpo obetimi atosusu nkakra. Enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no. No anse wa send sika na ba Ghana. Anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no no. Tie. And you said to say you use momo Ghana haydo. Sa pepe. Se si tap send that trainer shim. Kopium wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap send na. Papa no.